খুলুম্বাই দিলোঁ সকলোকে মই নমস্কাৰ আৰু ভাল ভাল চাকৰি পাইছে কিন্তু যি চাকৰি নাপাব ভাল হ'বনে বেয়া চৰকাৰ যদি আহে যে যিমান বাদ পৰি গৈছে সেকেন্ড লিষ্ট এটা মোক 3 দিনৰ ভিতৰত দি দিব লাগে 3 to 4 ডেজৰ ভিতৰত যাতে ইলেকশ্যনৰ আগত আমি দি দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ পিছত প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে হ'ব বঢ়িয়া আহোঁতে কাৰ্বি পূজাৰীসকলক মই 10,000 টকাৰ এটা এককালীন সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ আজি প্ৰায় 8,000 পূজাৰীক আমি 10,000 টকাৰ এককালীন সহায় কৰিলোঁ আৰু যিটো মোৰ কমিটমেণ্ট আছিল কমিটমেণ্টটো আমি ৰক্ষা কৰিলোঁ আৰু CM ট্ৰিপলে আমাৰ অসমত 75,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব আজিৰ সৈতে আমি 50,000 ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন শেষ কৰিলোঁ অহা দিনকেইটাত আমি বাকীখিনিকো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিম উইদিন ফেব্ৰুৱাৰী 28 তেওঁলোকক ভালকৈ লিষ্ট বনাই ল'লে প্ৰতি বছৰে মই দি থাকিম এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দিলোঁ 10,000 নহয় এভৰি ইয়াৰ 12,000 দি থাকিম পাৰ মান্থ 1,000 স্যাৰ ৱেষ্ট অৰ ইজ হওক মানে যিকোনো ফাইল মুভ কৰিব যাওঁতে স্যাৰ চব তলত কামবিলাক কৰিব লাগে স্যাৰ আমাৰ CM চাৰ্ভিলেঞ্চ টিম ৰাখিব নোৱাৰিব নেকি স্যাৰ ৰাখিব পাৰিব কিন্তু ডিজিটেল ফাইল কৰি দিব লাগে আমি এতিয়া অসমত চব ডিজিটেল ফাইল কৰিছোঁ কোনে ফাইল কেইদিন ৰাখিছে কেইমিনিট ৰাখিছে লগে লগে ওলাই আহে সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলঙতো আফটাৰ ইলেকশ্যন আমি ডিজিটেল চিষ্টেম আনিব লাগিব স্যাৰ কাউন্সিলতো যিকোনো ফাইল মুভ কৰিবই নোৱাৰে স্যাৰ 50,000 60,000 লাগে একচুৱেলি কাউন্সিলত আমি ইমান নোসোমাওঁ নহয় এইটো আপোনালোকে চলাই কাউন্সিলটো গতিকে আমি সোমাব অলপ তাত বেয়া কিন্তু তথাপিতো মই কাউন্সিলক এডভাইচ দিম যে ডিজিটেল ফাইলিং কৰি দিওঁ হয় নেকি 8 mm ৰডৰ জেগাত 6 mm দিছে কোন জেগাত মই আজিয়ে মই একশ্যন ল'ম হেম্পুৱাৰ নাম দি ceremonial check distribution one time financial assistance to Arun Barim Kurusar lapen charhepi duyudi ucha baroi ucipi alang litumpan pini check ron pono la se alang litumpan Kurusar nal Kurusar ingloma koson long nun ma check nili wangke long nun delang setame mola constituency YC rombo EMC paronji ha pamo CM Dr. Himonto Biswa Sarma pilo kaning je nalitum kini ye ke alang wangke non man ke ketan ka ngala pulo he tena mona bana tuma phani tame kelong tum an long los tam kelong le tuma tame nang tum prabjin ben claim ni thamang mo pini la bangso pangdak bangke ceremonial check distribution bangke like a one time financial pucha sami dak alang li dak bang plu de pige hong jai long CM kaningje bang le kaprek jong nang tum ha chiklo bang sinai PG bate nang pibomji annually nang pibomji polam chakta ningje tengala soputa pilo ningje nang tum nili ge nije kang tung ngala pulo he annually botai sejong si pijaji pulo tan de la bang sonale so abidi claim long pehla jitu ni gela kelong tuman ta ako jong se achiklo jong tin si PG pote 1000 siwet po 1000 sia kama bangke nauta lang tum ta claim yun elo se ta chakli idor de kurup sar vala chipi dor de lo lala la se potai sile pilo pulo tang te tamene ala kecharlia kurulong kita melang tum name tipu tambe cipilong po annually la na son taksi Kurusar tum do lang alang litum ta Arjuna nali tum ke ko napen lo na tum ke ho tum ke bitung reng thama pen sar ko pipilo na tum pini ge ante nili tum ke che thek dam long ke la so teng bolte he nona sonjong si alangli CM Himonto Biswa Sarma lapen Dr. Tuliram Ronghang jongsi la so teng ningje pulutang te he la honghari atumta Arun Barim honghari chorki chiphi tumta asab seta ching thordumji mate ei si he asab abar sailong ni pusi matha nilhin pen ante la ke pini bangke alang li tum ladak benar long tok bangke one time financial assistance pulo sami non bangke alang li CM Dr. Himonto Biswa Sarma pangdak bangke nali tum phan aningkan wang nang pi pon un sonte bate nang pi pon pu pusi alang li de lamcha la subutang nal tum Kurusar pen pilo ningji kurbang thula pulo dang te nili tum he
la kurusar ke do anta ningkan ni silong pen batai sinang pi pulote nili tumta kurusar barimalong kachingki jethanam abar saita longpo la pen achi sovet atangka sitame he mumu sitame alang li phan ke ansu se long me man pu wan pu pusinili ning mathalo he la pen nona sonjong si alang li jong si suri kep e phong nang pi pulotang te nili tumta si kaching thura bar sai long i pusing mathalo ko peni pena pustame ba hemang ta ridang tar la hempu peni long charki pustame he e peni asab ba kerap long i pusinili hin pen ning the do he pen the mane long thevek po long po chok po pusing mathalo he asi kurwang thu alang li Dr. Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma la pen Karbiang lo CM Dr. Tuliram Ronghang Sar phanta churu lo kurwang thu lo la pen ansu se aprang ke chak ule nilit ke jongsi non ke bang jita nili jongsi government chari long lo pulotang te cheklo yon pen long pen ke suri ke padim nili suri kri hini nang pi pulo la si kurwang thu lo la bang pulotang te nili tumta abar sai long po sonbak ke kupini kaching thura bar sai he long po basi ning thelo Enan tu kadu wetan ningarong lo. ningarong lo kurwang thu to kur Ucepi ucha lapen duhudi lapen baroy lapen ucepi tumpan same surikep mate non bangke suri krehini alam da klang lo lasin nali tumpini bang pen kosolo ningarong lo ma Ningarong lo, nilibang ke dong hap pastor lo. Dong hap tok biasa nang ke nilibang basap tilo. la pusana prang long lo ma la pusana tangka Lah, long lepin lah, non dah lah. Long lah. kosolo de chief minister Assam chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan abang gereng thek long lo ma Thek long lo, kosolo arje mesen ma arje mi oh thek long lo. cinggi mesen yang nang ma Kimi sen tu mah. chief minister ke bang nai karbing long ke bang nai ke lang lian chot lang di Oh, lan. te nang ligan na solo Dong hap pastor lo ni tak. kosolo de la suri kep atangka longpon bobo Sini dalo long, pilo ki pola so tangka ke sini dalo ni tak mau ada pasal long long anu tik lo. Mo long lo te sat bakse nampo amu cibi po. Amu cibi po ni tak. mana amu cibipo Amu cibi po hemon tolong amu cibi po. kosolo de Dr. Himanta Biswa Sarma phan abang gereng thek long lo ma Thek long lo. kosolo ning sam lo ma Ni samjin lo la sia jaja tanah palong lo mati urun doi tang ho. Pini ni alam akaman ta pasan longon et mati. Ningarong lo. Kemata tami ulo.